tonton tilu. Tonton tilu. Oh ini kata buka Aji Kadir nih kak. Aji Kadir minta seniran Pak On. Minta seniran Pak Aji Kadir. Bula tampuru ada tiga. Tiga tak pada pun biasa. Keluar malam laku buru molek. Sehingga Aji Kadir simpenan pole. aduh le Berapa? lamun tiga bunder bayi tak kira bunder le macem-macem jika sentole tak sesena ate tak kira bunder mak nyari boleh Serobatan. oh nikah Serobatan. nikah jika Pasti berhawir. oh nek ji kok nabe lakon yang dibin nanti abeke lah tiga abeke Pak Minto nikah Pak Minto Pak nikah Aminto. oh bagi Pak Rosi lu bagi Pak Minto lu Sorotoron mak sorotoron Wak Jikadir bedo paralona Manda toron kak main to sorotoron Wak Jikadir bedo paralona kapur kelap nek bule bengan lamun bule abini pone ika setok nek estina atin kera bule nyari pone Wak Jikadir kak songko pote Kan songko pote buru dendang makan Manda jak bir-bibir letak sakit hati Reka repot mister katika tika jak beri saya kudu ibu kene kok jare gendah kene kok karena Bang Beli Pak Edi Suminto kene kok masalah gending kene cantik tahap tahun nggih baka lu kato gedeng lu kolek-kolek lu nggih Pak Aji Kadir Tika masalah gending pada dia bon Aji Kadir anak bula Zuhadiah bang ngucap anak cuma ngucap adik tapi langsung tahu bet tetit anak nampilan lah yun sa marake jungi ngiring dah ahli-ahli ipon Pak Aji Kadir esok nak kirim mula sanatale masa nengah tiga puspa warna gentingana bisa ngitung di mulai bakil saja dari tiga hadir nyarat rentan nyona oke Aji Marhawi Negaji Kadir pun ngirim juga Napa boleh nyonya epon Ngator kaulah sakalah handong Ngator anak kasat nenyahan Sayang, sayang, sayang Ayo Yesus
sekarepe niat ketika lade pote pangarep kaula tak sakarian lame one apangki oleh wajibika ampun angire si marhawi apona karya caca tak nyari lain si aja dimulai sabtu si aja mulai sabtu Terona mula aja saking aja mau tak beresian terona mula aja semua mona tempo tak nyabek bintang kecil di langitnya Pak Amar Gotoma Soro angire ane kok apake kemampono bila pun ngadung esto tak nyari lain area lirik majo kabuna Kaula seneng Rizki sambiat abento te aji kati ngereng-ngereng di bahagia apa boleh aji kadir aji marhawi potadir oke